Kinong yalam ki Dkhar bat kirang ba ka Seng United Democratic Party UDP kilapan long ya ka jingyalang sngolam ha ka arpo nyau tarik jeleu ha office ka party ha boys road la Dkhar ya uba Teinwell Dkhar CEM chairman bat nong yalam liang persya Barim ka KHEDC ubala klat no ha ka arpo riu tarik bat entep don burom yu ha maulong ha ka arpo pra tarik ku jeleu. Hakane ka jingyalang ladon uba medba lengdo u president Professor Jamino Mautho General Secretary u MLA na mau plang kinong yalam ka Seng kentei bat Seng Samla ka UDP. Haka jingkren uba medba lengdo ula pen Kynmaw ya ka jingyat denti jong uba Teinwell Dkhar kum u Dkhar ba shitrhem jong ka Seng UDP na du ba sedang ka jing syakri jong u kum unong mi khmat pad ba bat ulan ne scam triang hakaju ka Seng hadu ba unda klat no nagane ka perthei udai shisha ubre uba bat yala ka juban lak ulaong kum kadak ka jingle burom bat jing temang ya ka jing klat no jo uni urang ba ka jingelang kala sngapjar 10 minit banduai ya ka mensim jong u kinong yalam ka UDP kila pha ya ka ni ka Khubor sngolam shaki bahyeng hasem jong uba Teinwell Dkhar. But NEHU ba kajing don ba kajing patjung ya kidiki pus local Meghalaya council bani apo party kajung ila nos yang shibun ba ki bagimla ya kan jer tekniki kawai ulong breu ubala IT le nakabenta kidiki kam ki ba batundrong hakita penjo nong beliau berjajar, nong beliau berbun kecil. Nong beliau ubaran kecil long rembak, maka jenong senang. Bak juri ya kaban keren, ya kaban deh keren. Te nisong mana kalian juri apa ti? Jika kalau nak dimati, kalau long kecil tu kalau kerana kata-kata. Te nak kalian juri kau parti. Jelum ni bon lagi nong mikmat MLA MDC bagi party leaders bon kira le industri bandon bental yang berkayeng jom dipaten halo kaji kelan no jom dipaten banya sendang ban penting lem iki kon kiti ilo baik bahi masa te ni wan dia ke banyak lu ni apa pau nak kalian jumpa ke parti ya ke jindu no ke khau ba ke jing klat jom baten ben kalau no sisa ke jing wan jom lo badum pa hangi ke parti ni nak kalian ke parti ila simdu wan simdu bentai kata nak bentar Peit ya Khubor sudah Meghalaya dulu kopati ya ikurim jong iba Teinwell ya kikon jong ya kibahyeng berasam apa berkecil berkumpul ya senang tak kumpul ya